9 sati i 39 minuta. Ja sam najavio da ćemo imati goste danas da najavimo jedan događaj, jednu manifestaciju kod nas u centru grada. O tome će nam najbolje govoriti i reći Snežana Milojević. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala. I gospodin Dragan Trivun, i vama želimo dobro jutro i dobrodošli. I mi smo se pre otprilike tačnu godinu dana videli na ovom istom mestu i najavili istu ovu akciju i ona već postaje polako i tradicija, je li tako? Jeste, tradicija. Da, pošto je mesec mart posvećen borbi protiv kancera, već po tradiciji subota Niš, ispred Kalče od 11 do 15 sati, bit će postavljena maketa debelog creva. Maketa sadrži polipe, na kraju kancer, odnosno buđenje svesti kada uđu u maketu, da odlaze kako ti polipi izgledaju, da ih zainteresuje, da odlaze na preventivni pregled, screening. Mi podržavamo nacionalni program screeninga ranog otkrivanja debelog creva i svi su obavezni građani Srbije da odlaze na preventivni pregled od 50. do 74. godine. Treba da traže uput od svog izabranog lekara i da čekaju kada dođu na red za screening. Preporuka je da se odlazi na screening kada toj osobi nije ništa zbog preventive. Jer kasnije kada je nešto, onda je to već mnogo... Jer ti polipi, po iskustvu lekara, oni se od 5 do 10 godina pretvaraju u kancer, ali prilikom pregleda kolonoskopije, onda se oni ostrane. Znači, ako se ne ostrane, oni se kasnije pretvaraju u kancer, problemi pacijenta, porodice, društva, veći budžet, troškovi i ostalo. Obilazite i puno gradova u Srbiji, ili tako? Vi nam dolazite iz Banja Luke, ili tako? Da, ja sam ovdje u svojstvu zamjenika predsjednika ILKO Srbije, a eto ujedno vodim i udruženje pacijenata sa stomom u Republici Srpskoj. To je jedino udruženje te vrste u Bosni i Hercegovini. I već, kao što ste rekli, po tradiciji obilazimo više gradova u Srbiji. Ove godine to su bili Valjevo, Čačak, Smederevo, Leskovac, Niš. Sljedeći vikend imamo Šabac. A imamo namjeru da iduće godine i u narednom periodu više pažnje posvetimo tako gradovima i mestima, manjim mestima u ruralnim sredinama. Pogotovo ovaj istočni deo Srbije. Dobro, i njih treba obići, njih edukovati i njima dati pravu informaciju i tako dalje. Jeste radili neka istraživanja, raspolažete nekim ciframa koliko je ova akcija od prošle godine uticala na ljude da se upravo ponašaju tako kao što kažete. I ovaj novi zakon koji je zapravo u proceduri, ja ne znam da li je on i usvojen. Jes, mi smo čuli u medijima da je u proceduru, da će biti obaveza odazivanja. Ako ne, onda ta osoba, građani koji obole, platit će, mislim, 35% participaciju, tako da je to u stvari preventiva da se ljudi na vreme rade, što rade druge zemlje, znate, iz Evropske unije. To su prosto procedura Evropske unije, a kod nas je samo buđenje svesti da odlaze ljudi na preventivni pregled. Dobro, ova akcija se kod nas ovdje danas ne završava, već ona se nastavlja, tako traje celog leta, ako sam dobro razumio. Ne, mi smo samo danas sa maketom debelog creva koju iznajmljujemo iz Evrope. I samo da kažem, mi smo inače osobe koje imaju izvedenu stomu. Stoma je hiruški izveden otvor na površini stomaka, znači će posljedica kancera. I koristimo pomagala i spadamo u treću grupu zavisnika od pomagala, odmah i za pacijenata na dijalizi i insulinu. I naše je telesno oštećenje od 70 do 100% koje nije vidljivo. Znate, jer imamo ono, jako je bitno da nam dođu pacijenti koji posljedica kancera, kolitisa, krona, koji pre operacije da se upoznaju i onda sasvim drugačije stavaju predstavu da su pokretni, da žene mogu da rađaju, da odlaze na more, da se druže. Jednostavno, mi smo svojim iskustvom psihička podrška pacijentima i članovima porodice, odnosno resocijalizacija da se što pre vrate u normalne životne okolnosti. Ko sve može danas da dođe? Svako ko se tu nađe, je li tako? Pa naravno, javni je nastup. Velika je posjećenost. Za divno čudo ove godine i posjećenost znatno veća u odnosu na raniji period. A i statistike govore da je u prethodnoj godini, recimo, strašno porast broja osoba oboljelih od kancera. Svake godine u Srbiji, kažu, oboli 36.000. To je jedan malo veći grad. A da 36.000 ljudi oboli od kancera, a da od toga 20.000 umre.
Danas će se nama biti, izvini Dragane, Dom zdravlja, predstavnici Zavoda za javno zdravlje, sestre sa hirurgije, merit će se pritisak, nivo šećera u krvi, davat će informacije, a mi samo svoje iskustvo nudimo, što je jako potrebno. Pretpostavljam da ćete imati neki materijal, neke brošure, nešto ćete... Naravno, to smo pripremili. Štampane savete za sve one koji budu došli. Dobro, drago mi je da ste uporni u toj akciji. Ona sigurno da tamo negdje daje rezultate. Nažalost, savremen način života sa puno stresa, sa neredovnom ishranom, sa totalnim disbalitetom u bilo čemu i sve ono što je prethodilo u prethodnih 20-30 godina ovdje kod nas daje rezultat tog povećanog broja pacijenata i onih koji su potencijalno oboleli od toga. Da bi to sprečili, najbolje da dođu danas do vas, je tako? Da, jer kažu stručnjaci da genetika za debele crijeva utiče 10 do 15%. Kao što ste rekli, sve drugo je način i stil života. Inače, preporučujemo da se jave kod gastroenterologa čim osjete promjene u pražnjenju. Da li je to dijareja, da li je zatvor, da li je nadimanje, odnosno krv u stolici. To je prvi simptom koji treba da upozori građane da odlaze na pregled, da traže dalje preglede, kolonoskopiju i ostale preglede. Dobro, hvala vam. Probat ćemo i da našu ekipu novinarsku pošaljemo danas, pa da i napravimo vest povodom ovoga što vi danas radite. I još jednom, dakle, danas da pozovemo sve one koji se tu nađu ili one baš namernike rekli ste 10, od 11 do 15 sati je postavljena maketa, mogu da dođu, da se raspitaju. Jednostavno, dobit će korisne savjete. Hvala vam na gostovanju. I vidimo se za godinu dana, jel može tako? Naravno, hvala. A mi da pogledamo prilog, danas je također i obeležava se svuda u svetu Svetski dan zemlje planete. Po sloganom Skini se s plastike, navuci se na prirodu, u subotu 30. marta bit će održano, dakle danas, po 11. put u Srbiji, globalna ekološka akcija Sat za našu planetu. Tom prilikom, simboličnim gašenjem svetla, na sat vremena u 7000 gradova širom sveta, među kojima će biti i Niš, odgovorna udruženja, kompanije, škole i građani ukazat će na važnost u očuvanju planete.